L-Ewroparlamentari Olandiża Sophie In T Veld li mexxiet id-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern fi żjara f'pajjiżna fil-ġimgħat li għaddew, kellha kliem pożittiv dwar it-tisħiħ fis-saltna tad-dritt f'Malta. Dan għamlitu waqt laqgħa f'Kumitat Parlamentari fi Brussell. I do see Malta. Are there still concerns? Yes, there are still concerns. But we have also noted that there is progress. There is progress. And I think we are supporting that process. Sophie In T Veld faħret bosta riformi fosthom it-tisħiħ fil-ħidma tal-FIAU kontra l-kriminalità finanzjarja u anki l-fatt li l-Uffiċċju tal-Avukat ġenerali infatam u qed jieħu ħsieb il-prosekuzzjonijiet filwaqt li mbagħad hemm l-Avukat tal-Istat. When it comes to financial crimes, we have taken note of positive developments in the financial intelligence and analysis unit, which has substantially stepped up its activity and output. EPO has now also been involved in a handful of cases, so that's all positive. In T Veld imbagħad ikkritikat aspetti oħra fosthom il-ħtieġa li tiżdied l-effiċjenza fil-proċessi ġudizzjarji. L-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer li wkoll huwa membru fil-Kumitat tal-LIBE innota l-impenn tal-Gvern Malti biex ikompli jdaħħal riformi favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt. Innota kif il-Gvern Malti wkoll jirrimarka li hemm fejn jitjiebu l-affarijiet fosthom fiż-żieda fl-effiċjenza tal-qrati. Saħaq ukoll li Malta hija pjoniera fit-tfassil tal-liġi għal protezzjoni tal-ġurnalisti permezz tal-liġi anti-slap. More legislative measures are also in the works as the Maltese government is preparing a legal amendment to strengthen the protection of journalists. A testament to this is a comment made back in April when EU Commissioner Vera Jourova had mentioned how Malta was already exploring the possibility of introducing this law at that time, even before our initiative here in the LIBE and URI committees in the European Parliament for any EU-wide anti-slap law. Il-kummenti mill-Kumitat LIBE jsegwu ittra mibgħuta mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-Prim Ministru Roberta Bħala li fiha rikonoxxiet il-bosta riformi li twettqu u qed jitwettqu favur is-saltna tad-dritt f'pajjiżna. F'din l-ittra von der Leyen irrimarkat kif ħafna mill-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ġew jew qed jiġu indirizzati.